o mana to le fa o va o le tatu ile upule o le arrest tatu o ye amatali tatu por kala o le fa o fina mai na tala no sa o mai ama mai le futelo ala ya tu le pamlo nei lona arrest nei ai o le o fina mai tangata ia ele ngata o nisi o fasala lau mai sa mo o le ele ngor newspaper e ta o le Madrid ele ka o le vai o ngalo tia un tusi lalo lingo le fa pe ta ia ia le tama le li seli fo le pi afa o na te lo si le funda ia o le mara my news ia le nala o lingo tonu le na o le o manga na mo au mai so o ai lo was sau mana tu fake pages ia sau e mali monia na leila le la tu te fai mai le i arrestinga le la tu te tai ia ia no le tam fai ai le leila ta tu fa le ne fia a mai ni o la ngona le lo si la fia e fa mala malama ia Samoa e sao na arrest Peles spese for tala ia amatamaya ladies first tai tu la epa io o te watu manino lava tu la epa was arrested o le tulanga la le nei man tua foi de la o mai e tama fai e justify na ia fa pe ai a mele i arrestinga tu la epa so ia to te tau fa valea ma tau fa se i le atunu o le fua o tou tu lol fa fonga anga Samoa e va lea tangata lei Samoa le ilua se mea ai ia to mantua na atu leo e ave tu la epa but he wanted to come himself voluntarily which is that's fair enough. That was fair enough. Ele ina tia foi la tu la epa ina wa fai mai langa press conference in the morning. Muri lo alu i lo fiso leo. Na mai sa o e tu la epa. O le na alu la i o i leo fiso leo. Le fatale mai ona molianga. O la le wing o le arrest. Even though he voluntarily wanted to go himself, ai langa e aluatu e iai le processa faya. Na tatala mai ele le stala wa a mai conditions o lana bail. So that's all part of the arrest. Ele fa pe nga handcuff o lima ma ave no. Yes. Ai ti lola iai tu la epa. O ie ta umai ai le tau fa valea. When Lauli le mali e toa, when the police went to arrest Lauli, lena leina to e tolo se I umale kirisimasi. Na volunteer la vale fio le fionga le li pale mia. But la tone na otu ilunga wa arrest le fionga le li pale mia. So it makes no difference. Just because of tula epato te whapea mai o le toi ina matua. Who gives a rat ass about le toi ina matua? No one is above the law. Tu tusa le lei a tu langa le ai, tu tusa le lei fo I male fionga le li pale mia po o oe mau. Once law wa yai conditions o lau bail. Beto te mai ala le ato inga fa upunga to te fe alo fa I fa pe ele arrest. So are you trying to say langa le handcuffs and all that? You know, I want to tau fa valea ya Samoa. Yeah, o sia wa ula fa popo tu la epa. Whawhitai ma whanua, whawhitai ma nino le lei ia lau whasoa I le vaenga, whawhitai te le lava. Leota, la sofina ngalo I le ua, le ngata I na mai, awo mai a mane mautinoa. O le la toa in their own eyes. Ele I arrestinga. Te le loa pe la loma me mo whanua le melea. Mana ia. Ai ona o whapete tauna tu handcuff si lima mena ta o le arrest. Solo ia. Ia. Tula e pamo whanua. O le ale me pito si lim tā ua I mei. O moria. Yeah. Pe arrest, pe koso, pe le kosoa, pe koso le ofuai, pe o mena masanita tu o kale o le ofuai piko le ofuai koso mai. That's arrest. A le ale me pito sin tau, o tono fale leo.
Yeah. Ua e sangi, ua moria oi. Mm. E mwhaianga arrest oi, awaku koe whaalu oi. E mwhaianga whaimanga. E mwhaianga kango leo leo au kamba oi e leo leo ngalo mai whakanga sei oi ma, ku au lima kua mai anu yo. Ai, awanga i misi le meta ua. Ole meta ua i, ua moria. Ua whai morianga. Ua whai morianga. Ele ei la se ka ua ngā mea. Pe ana ufam tala tu fo ele sue vai taimi. O vai taimi e ngai leo leo. A o ko lai mo ke whaia ia me ai fo ele se tu lo tanta matua o ainga. A le manga o ia mako. Ia ngā kule leo whai mai. A umalong whai mea ai ale alo mo kua mo kua. Ngai se wale kule ili ngā kai. O le mea tā ua lai i ua moria. O le mea tā ua na. I re ka ua ngā mea lango kako. I re o le vai ngō maka. Se o le mea ngā ua ki Samoa. O le vai ngō maka. Ia ba ai kwa o makwa loka i kua lima makoso ku yo. Ai abakula o ale nga abakwa o ngol fa ko ole fale le ka ngol le ia ko fa solo. Wala ila ska won me ave. Ale meta o me la sangi kong yo. Ola la me la we, la ave umma me. Wa ave ana belongings. Ele le. So le me la meta o. Si wa ko ke o solo i me ole vai. Langal vai nga yo makai on pawangal me ngake ro awala mele kong yo. E moni anga sangi ia ko inga ole wa morio. Ole wa arrest. Wa arrest sa walan menga. Wa arrest sa walan menga. Le o sangi kong yo ia o famau ia. Ole wa arrest ole o moria. Ia nga se ka ke vesi fuai ngambe. Me because in ka won mele kong yo. Ele ka won vai ku fa fui. Alinga ia ka mo ku i mai mele. E fa pemoi. Se ele arrestinga. Alu la meia ele arrestinga ai o ku kongi o ai fight from sionga ai fa mau ia meia o la le kala le ulia le koifa e ka o kongi ele ka i This is me personally. This is how I see it. Ol mela lo tam fanela vanga fai. They're just trying to equal out papia lana arrest mo mola awane I ne papia tono le history fa pena arrest tu lepa. So be it. That's what you want to say. That's what you want to tell the whole nation. E to te fa balea ina le atunu. Ale meta o pensa no le ota. Ua molia. Ala le winga le mele na. Ua fa maonia mo arrest. Wa abatu e molia ona molianga. La wa fai molianga. So ana le malesila meta titilo yai. Ana le arrest. Ele ese zero date ole hearing. Lewa mai le aso lufulu lima o aukuso. Se to ia to te tau whawale. Ai mai se o ele tosi o le loia. O ala au loia le solo molo sa tau whawale le tunu. Tosi le pe e tau whawhawhine. O tangatana? Tonu lava. Okay. La mawhanua. I ati o ere taimi. Lena tau tino ai. He admitted. E whiunga I parimia. Na ia tau tino na arrest nga ia. Alera me ole whaingo whitangata na la tu talia. Olea sau whasa mo le upule arrest. Tasa ola wa loka mai e whai ona molianga. But because ole sa tu wa noa le mtanga wenga leo ina ua volunteer lava ia e umasa vadivadiatu. Lela ele a mai ngai la ele I whapea wa a mai whatangata e a fo ele ali malo al malo loka tong lata vale But he was willing e latu lava ia pe a whatever he was doing. Pe fo ele fionga I le ali pale mia le teimina na fo ina watu leo e mai e loka. Leana a fio lava le fionga le ali pale mia ia fai tulanga masani. Pe fo la melo tupu nei atu laipa. Le watu o ya le mai le stala bail out 5 conditions o le bail confiscating a travel documents and everything. Wala la wingal men le arrest. O fai molianga. Ale ato mai pepelo. Ya I see it. Motai oval tau fa valea I tangata anu o Samoa. Wa manatu fo tau fa tau loia mo tau popoto. Ona tau mai le twist mai tau story. Le ai ele valea uma ia vale. Man, o te lo le upu le pi
no fotangata ia ma tau fai confuse fa longa tangata ole upfa sa mole ole loka le ala ni tatu ta ole upule ole handcuff ai paule na ole me ole tau fai tangata tau ele I handcuffinga I ale o mana ia la tatu tanuanga pe volunteer pe sa vali on his own pe alu pe toso le ufwai po le lava ringa me ai e once a church fa fe fair me tau ole bail without conditions. So finga. Ia vo o mea na o mea muli mai. The bail without conditions. O le mea na le fea tuela o tala vo lele. Pe koso o ele o fuai pe handcuff oi. E taua tonu yo. Wa laku kongu yo e fa pe mai. Oi e se ser kamalenga au mai. On koe amai leo e tua. O ngai koe aroa leo oi ar koufale. E taua la tonu o. E le taua mea kau ki vai o ki ei. Awa waku nge ko inga le ai mangu mai se mea ele yengi mori ang fai ele leo le nga waku nge. Ya wale nga ako al me le ko ke pisa. On me la tawan tato focus tonu yo. Na moni ya le me le na sai ngerto ina le. Na moni me la fai ele le tonu yo. On me la na tau sai. Ai wo ke pisa ia me. Wa me le ko ke vai okay. Ai o kongu yo. Yo me mo ira la wo kongu yo. Manei ama fanua la what's your take ki de meleta ole bail without conditions vai kolu vai o conditions o bail sia le bail without conditions still consider ole arrest well, it would be the same. Yeah, good. Yeah. Orina le le ata to pai uma I vaenga ia e once I lo tatu nunga na wa e once I apply ele ngole ole peo meaning wa mafai ona ele tu petongi a mai o tua awa ye fo ia tu unga wa fai na mai tua e ele peo le mfainga peo without conditions Lena pay la finga le li parmia ai feita foi le situ fa me o finga na fa sa loto le finga le li parmia without conditions but le lama le finga le li parmia o ia ile mele ole moriang o fai na moriang tu sa tu langa le ye tu la epa ole bail without conditions ole tant ole wa release my while waiting for the trial Ole me tonu na ia le bail without conditions, fa pea ia le bail with conditions, ia like a curfew. E saini fele aso le taimi te tau ena saini. But la was saini without conditions, paula mea, he can't travel, ole tulanga na iai. Isa we fa tali iai, it's mandatory, the requirement to attend court. Mana lono wingala, pe with condition, or without condition, wa lava le upu peo e wha matalai ua moria. Saole. Ia, te manatu le atatu wōroa au ili. I mea ua manatu le li o tuile e pā. Ala atatu, atatu le o te to tasi mea ia mo orusunga, wha mole mole. Te kako kilo a le langa leu vavao ele atunu. O leu vavao ele se tama I issue le. O leu o mea ina whai morianga le na toi moria I nei. E te rua tari tonu o le whionga le li paremia e iai morianga ia po le mea ua follow up pe leo la falatu malatu whai elo. Mafono, e te tanu le whionga le li paremia le na toi whai morianga. O lo te tonunga tula epa, mal whafonga anga Samoa. Wa umal wha masinonga le na whai, na mai la ia o le whai unga tustusia le whionga te mai tai wha masino. Ma whautoi nai tula epa e sāna ona to e whaia I fo in tau whaleanga po o anianga mea I lungo penga te whailangi po social media e ta waila le suafo le whionga le li pale mia. A wane I o whaintau whai a lem whaila waa O lea la wa whaatino le matanga luenga leo la tau tiute ma o matua wa umana mai le whai unga. A whaila e toi whailoa
O le matawhai oi nā le matanga luenga leo. Follow up ai loi I o loi a mai e molia, because o le ua preaching a ia, le ai a inga na mai le whamisinonga. That's exactly what it is. Le mele le to, le ala I lungo le loto tinga, ma le mautonu fo e to ina tula epa. Ia whafonga sa mo malaulangi. Le ua tua I to tasi la vai le fionga le li palemia. E te tonu la mo whanua e le o le toi tangi muri le e le fionga le li palemia. O leo leo. E iei le si tangi muri. O lea la wa wha ma e le live le na whai. Ia, le la wa amai e lola le fionga le li palemia. Wa e le maalia, e le manuia, la fonga matala na whai. But o the initial instigations o le molianga. Ia o le follow up lava le tanga luenga leo. O leo atu tau, e nisi toi morianga o I le mele tanuanga, the latest, the recent tanuanga le whai. The recent le na whai nei le tae au la so. Le tae au lena tau noa la watu la epa o ye umaloa alu. I know to leo I whapen, he's gonna come say ye ana me fia whai. But unbeknown ai lai tangata. O leo foi. O le a whaisa na live whapitoa e toe lau waini telo ni mea le fia I le fionga le li pania. O le whalau koe whaisi morianga I lungo le mele. Yeah. Lota, la sufina ngal. O morianga I ento e whai lena toe o leo po le fionga le li pania. Ele aise morianga fo ele whapea fou e toi whai e morianga le momua le na bridge. Pau ala mea leo e whai o leo atu e au mai. Pe whai I ele pale mia, pe I loa atu e leo I tatu polkalame I e whai. Maisi polkalame la e whai loa atu I leo. O le mea na leo e whai. A whai fo whamanatu e ele pale mia. Ia, lona winga lau whamanatu e ele pale mia. A o mea aia. Ele toi whamanatu e sesi po e se pale mia. O la tau e tau na la tau mo ina mea ia. Ele ai la, o le mea lana, o le la toi whai e lesi new church le morianga le la fai ona e se mai la mal mene mo lenga preach ona na winga la elela o le la lua morianga le la lua umban me mo lenga preach le la lua ko malesi ia man kambala lenga preach ona winga mo tele la vol mene la ve toina pela mana I fut fa fonga le tu o lo winga sa fa peta I tolan tanuanga fo le na fa la sono e po la sofitu le masina le tene po masina ene au le la o to la ve to fo I tanuanga le mele na ana o vala au mai lo leo alu do ya le foi la o to ia o le sila ta how I see it to la epa how I see it ana fa pe la vai I think pe fa te ia fa pe he never thought that he will ever be charged. He never thought that he will ever be arrested. Fua ilele alu loa, ana whapea alu saoa. Watoe, unbeknown to anybody. O lela no whatoe whai mai se lai matanga len whai mai. Ia watato wa ai uma I ai fōlinga. Le manuia ona fōlinga le whainga mai o le live le nā. Ene waila, wa e aisi lava o ia I lou masiasi. Wa e aisi lava o ia I le matanga. Pangalea, o le tangata sa wa fia tausanga o avea o ia mataitai o le tunu. Io e moni iai foi fale tonu o le wang ngulu mai le tunu. Ai sa avatu pele fa alo ia te ia o tangata matua. A le watulai mai, e le ai se fili me mu o sa moa. Le ai se file mu o le tunu I mea nei fai, le fa alo a taua le fai mai la vaenga fa fai. E nā te le whātoa toa ina le mata upu. Ai, mafua I sea, mafua mai I lona le talia ina o lona to I lalo. Ana malolo whātamali, e le aise ve vesio sa moa, whapenei, o le ai umala tau le manuia le wa amai ele vaenga whai, a mesel whai ngā malo o le watula I mai nei. Malo, whaftai, leota, la so finanga. Se mea talawhea ngai le toi ina lo na ita, ma au mai loa ia mata upu o le alwe ave maana morianga. Leo o tola lau mai le atunu. Leo whai loa mai le atunu ia me a ngai ia le la tatuanga I mun te tasi.
A o lea lau vaai, lau sila wha tangata I to tonu you as an interpreter. Lea le lau vaai mei. E tarawhia ngai to ina no nei tō lau mei. Ata tia mai le tu fasamo, mkoa sola to fa ma le utanga to ina. Ai sola. Man toa fo io tatou o matai. I eilo ni mebe vesi e malu ta luta ili tai o tae au I tono ainga. Te ba e nofo an matai mi wha asanga na I le tu e oso mai ile la. E mafau fau. E toi nofo ma mafau fau. O le winga na o tangata ua ta ia se ainga. O nisi o teimi e te alu e lunga le maunga e nofo ai ma e wha au ngani atu I le atua. E au maini mafau fau ngani le. Ia ula tau ia I le tūla lea wha le matai ma le tūle wha le amnu. A saula I tū ia wha pālangi le ta te alu ie. E a watu lo se tala wha pe istangata matua wha pe awani on koe preachingan mea. Te vai e lea ma se pālangi e alu koe al koe whai mea. Nā te ilo le leia. E le maualunga sana alu I le tūla whanu. Yeah. Absolutely. Yeah. E le kai ngai o tātou whai leo lai I nuu nei whafu. So se la ala be la kula fungu. Sa vali al tete foila. E ke sa vali al kula fungu. E te whai tete foila. O le tangata mai tangata poto tangata na. Awa o le ala mea la mai mawelo na taimi. E alu o le taimi a toa. E abe whale leo. Abe o ile kōt. Le sa me mo ai na mea. O le tūlanga la nai la uai e. You know, I nei e tonu ni o te olai au la tau ia. E tasi lava le matunga o le ora ale whamsino. Ke vai e ke vili a kua o lau e le whale. A whai au le kefu o le tangata le tau an nofo le whale I le fitu tai au. O langa mea lava nai whai. E ho ma tangata I lunga o le. Ngā le au la ikia fo le ulawa vale. Whai ia. Whio soi fo le whafo ma. A le au matutua koe ngā makua lea. So le. Ne ai. O e matai o wofoa, a o le Samoa, o le matai, o le tangata o lewa na whaitu la fono, o le tangata o lana nofo e lungai o pia suta o sanga o palimia. A le anga soli atu la fono. Te ofoa. O le ala la whaitau o le ima whanua. Ua lape whatatau atu I lana tue whatanoa mulia. Matua I ova lava le lape tu la epa. O le mea o te fisili ai la uia pena e saunoa. A whai o mea I wa mana o e mōri ai le fionga ale palemia. You don't have to tell the world. E te se vali ngongu lava o e alu lo fiso leo whai lau tangi. Wha ulu lau tangi. A mea la o la whai wanga oi le pā whai ma no this. E tala o e wha ulu ngā lau tangi. Ale mea le lau tūlai mai nei. Ai, wa sau tangi tala mai. Wa avela le tangi tala. I sa o ele sau nuanga leota. Wa sola tō wha. Wa sa ua whelua lua fesasi le whaingo tala, wa le manuia, ma wai loa atua I le pepelo. Wa le tele o mea ia whai mai na te mōlia I le fionga le li parimia. Ia mana tua, o lo iai clips, o lo iai wha maunga o mea. O mea o le sa whai e o la pi, le sa sa ili. Ia o whela ua whai ne iai. A le wa nofu maungai. O iso le, e tau mai I aitoi ina wa mental stress le mawhau. Lea se lua tarnoanga intention. O le intention na lainga luai mai mei to ina I le taimi lea. O le intention le ngata le ngā o lana facial expression. I le tiliva inga o lana. E mawhai inga lo consider ina le mea lea e le ngata o le intention ngonga whai ai malana e facial expression. O se mea o se tau whamata. It's a threat. Yes. That's how I see it. It's a threat. It's a threat. Ti tilo le le iai pe no fa fallinga sa wa. Fallinga le manuia o na fallinga a. Ma fa punga ia la wa ai o le a ka pingi o la ka pingi a. Ia fa I fa koko fa fio tu ile la auli a te se wa fa mai fola pingi. You know, you can tell the personal expression as a way it's a threat. Le lua interpret ile fa ngai no le upu masoi. That's very harsh. That is very harsh. I tō wha leanga nu o tangata Samoa. O le hale winga o le masoi. Ia o se tangata wa
masoe I se anga ese, o se la au malosi, tele winga mwhainwhai ngoa ai a o le pēna whai taunole o ta wasola tō wha, wa matua I ta whili sau noa ti Apollo mafo whawatoi ina, wa le ai ti tilo I luma matua, o whea le whai elana sau ninga. His facial expression and the wording o wana ia whaongaina, wa le tala whea ngai ai, masi tangata sa whai matai tai o la tunu. Yo, wa le whai unga na o lantala lena ta ua nei, na se ka pingia kuala ia si whai apa ia toi. And not only that, tula epa, he turned around and said, "Ye e whawhewhea se o te whawhewhea mai au, te le whewhesis." So he's threatening loud. Yes. A lea le lau interpretation upule ua tumu le fua ari leuta. Nasa ua peo tala le ua tumu le fua. I nei mo to sanga ma vive singa ele kumu le fua ngaki. Ia, o te tatono au ia tato o le upule o le masoi. Ia. Pato au te whaalongo le I le upule. Ia. Mai le taimi na masoi ai le tama ainga. Ia. Yes. Ta uto e whaalongo le upule I. O whea la le mea o iere tō whaama le utanga I tō ngā mele. O le upule nei e sea whaao ngā ngai sisi. Ai sea, langa e onga lona, e onga lona ingo le upule. Le winga lo. Le winga. Te le, a ka ko e sua e kua le upule. I le whaasa moa ia, on koe ke le mo le winga le upule. Pau anu le taimi na whao ngā ai, o le taimi na masoi ai le. Ia, te le. Mo rua, le la sau tau whai e su eni upu e su ai a veilan su. A vele upu le ona whao ngai. E le ono toi liwa toi le upu le ia teia. Le asiru sisi. What to me? Yes, he can be charged for that because that's very violent, aggressive. Yeah. In other words, Ole Masoe in the European way as an assassin. Leota. Te le pai na taula to ina le upule. To e alu sa o alu mafau fau tua I le. Taimi na Masoe I le. Ia le fionga I le faumuina. Le fionga I le tamai. Se vaila I le onga le melna. To e ka kia sa o mai lava le mena tupu I le I tamai. Ina o to e tau le upula. E te le lona a fianga. Whawhewhea la le a inga I o le tamai. Ina o to e tau le upule. I'm talking from experience because o lea o te dio matangata na yei mena tupu ai. Ai koe aku I o I kongo le whamsingonga. Ai koe mention na I se upu whapea. I le mea le no I. Koe a mai a koa mai koa memories o mea. Yes. Mea lana le whai atu e aunga le upu lea. A o whanongo mai la ia I la tu fo I o lo whia ngai malo ia le li pāremia. Ma ia po le whia fo le li pāremia. Ta sina lea upu pe e te tauna taket ia I le la tu fo I vai. Upu lea. E a ngā fo I le baba ia I le vai ngā lo ia ale nanga a whapetusa pena mai whatala sua. Ele I ese fo ringa whatala sua leo tatu tano le more face expression o tanga taita o le anchor. He said it out of anchor. Ia ma le tatu tilo ia o fair la foi tua na avelan tala. O no ia tasila le o nga foi tatu tala no ia ia. E tatu na taket e le fiona le palmi. Ia malana senga lo ia. Na tatu mai lo te tasi I mata upu e fai me io fina ngala. O le vainga mua na fai mai to ina tasilea o le vainga mua la na su le la ave su ai le palmi. O le tau alanga le li pale mia ma o ia na tau solo mua o li liu e tangata le diaspora. Ia po le diaspora. I le nofo o ia ma whatawina o whanua o Samoa I fafo. Tatu amate li pe o lana vaenga mua na o lana loa sutlela tapena ave. E sura auli I le whatawina o nofo la auli matua ia. Ai o te fia mamlama o fea kongu o ieni tu susinga poni mea tau lauli o lo ieni melea. Si amatamai
ia te oritina famanu Tula epa, o le fesili la le te fesili ai. O a whanua ia he's referring to customary land or freehold land. o fanua tau Samoa customary land. Okay. Mua, ele I not once ua whaapea le fionga le li pale mia a mea wa sao e tula epa ni whanua tau Samoa I le atunu. O le mea le sa tupui I, you and I tula epa, we were both in SSIG. O tātou le sa tātou la langa ina le mata upule nei. Ona ua mawhai, ona liliu, le na whaasaini o atu ia a whaapea whatetainga. A whapea o au nei mo siblings e toa se fulu I mātou. Le ia se mātou luas fulu eka whanua whaleanga nuu. Ai mana tua la o whanua nei. E equal right umai ei siblings nei toa se fulu. A wawai ele mālol tu la fono ma mele nei. E selekte mātou o aila a whai mata I yulu. Paua la nao tangata e saini le whangua le agreement lea. Le abatu loa saini ele MNRE. And without further explanation, once a saini le MNRE, then even ole o tangata le ole sa ole ainga, we no longer have any saying or take over le MNRE. O tātou le na la ngā le mata upu lea, le foi na whai ele tātou tusi le malo, ina ia repeal of the esele tu la fono lea o le RTRA 08. O le mena le sa tu lai mai, le foi lana la langa mai o la pirte lo mea nei, a le wano fu madiliu whapea ua whai atu ai le fionga le li pāle mia. Ai mantua ko la mea nei, le wha ua whaase se ina mwhapea mai, wa ela le twister o toi ina, ma whapea mai. O le mea tonu ale na le no whaia inga le palo talua o lua tasi. Ona, wa ngofu mwhaavalea tau I tangata, wa whaataua whanua. No, o le mea walili wai tangata I ate oe, wa ovalo le ma fau I susunga whaafea ngainga e kalesia. Ia mantua tu le epa le mea lea. Muli nei whanua nei, ai o susunga whaafea ngainga. O suiva ai leo le tua I tono e kalesia. Ala melen fai. Na alu mo lia I tu la fono. Ina ia tatongi ai tax o fai ngā o tau mea pi o sa fai. Mano, whaftai, o le e ta mana ia le melo o mei mo whanua leota. Ia, e sa, moni langa o tasilem ta upo le SSIG na langa mai fuli vai te mina. Ia le lae a fie ma le RTRA 2008. Langa ole tangi nato ina vai mo mo le tangi. Sa eva ai e ni me ta o so fala o le mali toa. I sona tua ia o le fionga le tai o le tua ngai. Ini fata wina on fan. Ole wa fai mal fesili atu le. Ia se o tango e tau a mai le titi ai tua le tātou talanoanga. I le sala si. Ia. Ona o lea e wau foi, o whateia foi, no whapeau ia. O se matanga luenga lea le malo. Le sala si. Ale mo atu nei. Ele ei o le whaara potutonga ele tu maoti. Ele i lano le malo le sala si. Esa. A o tangata la i e to abanu. O la tau ia le o ninga le sala si. O I mola i o tangata le la abatu. Tui la epa sai lele malia le ngoi, shareholder director. Whamu ina li e unga, shareholder director. Tupa I ulai la vea director. Awalua Samuelu Enari, director. Aumua Ming Lengwai, lawyer, director. Misa P. Collins, director and also owner. Whainu lei Edward Nelson, director. La Vasa Malua, director. O ko walu nga. E owning al mele. A le nei e pepese le tunu. O le mea al malo. Ele se mea al malo mele. Ai o tango al tusu al connection.
e connect ia ngai o I kama saola yu. Lea lai ei ona pese mai ei pea le to tele le to tonu le malo le lau tei lor melia le pese mai ei o fanua ia fa aleanga nu le o ngofo ko ia ko inga malvanga le fa tawa ngai senga ele ai o la mo mai ei loans ma funding salvanga le mo me fundings ele to ia a o le fa ngai fanua ia samo a o la te me to mai ei senga fisili mai po fe fungua ia le va ko funding sia ai le mas me o fai runga fungua ia langa ling lap fungu a mai nei la senga esu al mele le mel na wala na ko nga a het ko inga I le fai mai le mele ina ia ba ese ia mafu fo tangata il mele le vai linga leota ni le fanua te lea sai luma e korisio avele pe ke mi o ngai sa yai mo me pini swimming pool ni mai yai pa povi ke kele ngai luma e lang ofisile mo ke di ko oksamo ai e le temi na mai yai fa idunga ngau se lauta sanga korisio avele le o na o mai saina luma e korisio avele sanga ke ro si fia le vanga le te fatu e tau tala fea ngai marimele ua tala no matemi nei ia tasi na fasifanu. Na tonu atu lepa. O fanua na le fai e nei ia matou maunga ia. Langa fua fanua ilunga ina e peia o mali toa ma se montafu. Pe o le lua na le i fanua la ilunga yo. Ale so aku nei e mali tau. Ia fa pe fo matou fo itu ia. Sole. Wa esen mela ua kupo ilunga yo. Oke ia wa fatau tata ia me ale ngofo ka yo me me tonu ala le sa wod me na ba mai ya singa fo fe ia kupe yang mai o fangoia avelo e la ori la fangola la ngai lo ye initial no foi malo ye initial no foi na ole fanua le te silingia tu la epa ole fanua le te silingia yes avele ole nai lumai avele lesa yele pa povia lo ofiso fatoanga ina ka yele livestock ona taimi ia mato la itua onga I St. Mary's I Savalalo o e faile ki liva o le susupovi mo te o ta o la sosa al ta la stona I mala fiafi la stona ia sa ta ia mala fiafi e a mai le susu e avele susu al fale mai ma le susu ale fionga le au malo ia mali toa ia fa susu e ave yuka le noftu mau ale USP ia la fua so ina sa ele pa povitele la va sa ele pa povitele le agriculture awa te no te toi la tu le sita usanga ai wa mato I salu lungale sa ke like male pa te le saina overlooking e opposite mantua e opposite le lele fanua lea ma le mea o lo o sa yaile ofisa ale embassy a Amerika le fale le o asi e keni le na fa tawe ya lalangi I wouldn't blame le afoli le embassy America if they want to relocate somewhere else because wa mawalalo le fale mapama mawalunga le pa wa extend lunga le pa overlooking down wa ko kike vai sa wa tum maunga le fainga le pa asaina malo le ala la sila le melo o melo ta mo fanu o le salasi le te I er tala le tu le pale la na sui na ia laudi al mali le wan faitala o uma fanua customary land fanua tau samo ona ia fa taua I fafo saina fea lava fa taua salasi o la so langona le banga le salasi ministry o la se le ai o le salasi o le vaenga tuma oti lea to say in other words o le vaenga o le Samoa Land Corporation o le nana ta o le vaenga tuma oti ai lele stale lalo tula e pa mai na tau nei ia mantua wa maliu ia famunali yunga wa maliu ia la masa I'm wondering o ai umala tau lawa in replacement le te mile nei
Wa le mea le sa fina wina te lo taimi. O le wingo sa la sile nei. E leo se matanga winga. It's not a ministry. It's not a ministry. It's a corporation. Lewa wa fai e lato. Ale e director maland ma owners ai lato. Le nei lato tupe I whanua le atunu. Yes. Tulanga na le tulai mai. Ia, le leila leo tatou pa I le mea lea. Langa I sea. O le mama o le atunu mea ia. Le whala uto e tatuanga, whala tatu porkara me le uto e langa. Langa, le mea no lo whape o le vaenga e tu lai mai. E sui e tangata ia. Io, le corporation lea. Lea la o matemi o fia me. O ai langa sui a temi o fia me. I le temi o le fast. Ia le salasi. I don't think there was ever any amendments or changes made. So are they still under the same people? From Tule Yeah. Equestrian? Tule pama mo whanua. O le kani o le upalangi fo le aven mele o le kani o mele on fai le ori ia. Na forma le ori ia o le salasi. No foloma amai I lalo I le MNRE. Yes. No foloma mo mongo mai lalo inga. But definitely is a corporation for them. O la ko we onga le mea. A fesili la le avo I tangata o Samoa. On fai mai le ele. O anga o le MNRE. Ala la fi le salasi. Ela la fi salasi. A la ko nga le amai ave uma kupe ia. A le mkanga le ngale malo le nei. O le MNRE. O le mea whai lau teo whai. O le mea teo whai. Ina ua whai lare tu la whongo nei. Ina ua whai le tu langa le I whanua whalanga nuu. Le customary land. Leo ato I tangata le stala. La tu le sao le stala no there. Le sa whai lalo MNRE. Fia me was the minister at the time. Yes. Why didn't she make the changes? Why didn't she make noises, alarm noises, Fabia? What the town was scrapless alasi. I let direct me. She knew all along. Mana tua fo I tule pammo whanua. Desi minister le ngami sky le fast. Le na fisilia I mei o minerals. Fisilia I mei o level o me vo I le fisilia umai mena. Alalantala. Kaponi. Alalantala fai mai tono le o le ala vai se feng ia whanua le malo. Ale mo wagngi. Ale mo wagngi. Siweba. Ale mo wagngi. Kama umai ale mo wai kupe mea. Whawhetai I le atua. Wa koe me milo I le akua ka umai al fast lengo mai kongi. Alai lau keiro mea o lai fu I mo wai la ko me. Whawhetai tele ia uru. Utau ala tatu tarano mele. Langala leo ua whasa o le tala. Wa umar te mi no fo ingo moar fast I lalo fia me. E leo kwa suiala tangata I or sauleo. Leo suia. Leo se suia. No one tala ua mafofo le malo toe fo I uma ele lalo o le afo. Land and survey. Na tonua. Ia se le la fe mitu le pala alu o le vaenga mo mua la na lo su. Sa eta ua le teimi o tata na mo mua le ota. I le whanua o tau ainga. Le olo tu ele ho tau le se fai sa utala le vangan. Ole mea tonu ala le na ma wal whangua nga. Wa ngofol vaenga. Ma rent out le whangua. Lisi out le whangua. Se lau tau sanga. Ole tutu unga la. La fule ho tale I le whanua le tu whanua le mo fa. Paradise. Paradise. Le ho tale over le fanga. Return to paradise I le whanga. Ole tutu unga la lai. A toi mana na ole mato ainga le whanua pe alu umale o le fia man na ole ainga carry on la to business. E o ma ko fa ka umel whangua. Fa ka uma me le lunga whangua. Al whanua tau Samoa. Al whangua tau Samoa. Wa fai ele lona le ainga lea. Lai pio rai le Return to Paradise. Ele ngata lang ko konge ma ko le kupeanga I le sala sira la wori. Ai ko fa ka ma ko ma me ma le lunga whangua. Al whangua ma ko. Al whanua tau Samoa. Whangua ko Samoa. Au le Al ko lua le lang sa ingia. Al ko lua le o fia me.
Margaka lo kulepa. Pai oso kwa kulepa ia la kusangin mei o nga lalo na I salasi. Wa mai e fangua kausa mo e mga umia la ko. E fai mei pisingisi mei. Fia me is no innocent bystander o ia le sa min style MNRE. She knew all along. Mana tuala le case o le fanua le I Return to Paradise. Le sa patautaya e foi. Ile hotel le kemi la ningon hotel le Return to Paradise. Ole ngonga lo cho. Return to Paradise. Le fai mo le aka fa ngange to Return to Paradise a Kerry Cooper. Ako ina fai Leilani. Le famasino le sanga fainga le case. Le lana fai so enga Leilani dig deeper. Le na fai e a mailo e Leilani le fai unga tau sa o le tumalo. E le o te maua e la tau le whanua. Le na me vesi tu la e pa malavanga ia. Na me vesi e na wa mai sa o e Leilani. Warren, le fai unga, according to what it's on, me le tu si e lunga, le venga le whanua I le sala si, mainga fai ele loun. Ona walu. Woifo le nuu ta ofi, le toi whaangaina le hotel. Ona le o te tōngia, mai le tupepe na sa fai ele agreement. Kaukia. E matautia. Ta lofa whainga malole ei nei. Te le mea o lo whia ngai malatou. E tau wha soa ele taimi a mata na kilingi atu telo le mesi. The very interesting point here kia ule mele uka kukarango iai. Langa na iai le taimi ai whai mai na ataka ka haka me kimi nga kaimiro ka kore SSIG. Ai sauwa tu le whai mai leai o mea ia. O le sui al malo sui members ia. That was an excuse he gave. Avela le winga na tala. Alela wa uman no fo inga mo mo al fas. Under a few mes Lela ofsile atu. Alela ke no kani mai. Ele ai masesi o kanka ye suia. But is that still exist? Salasi. La lava exist la lava ia. Lai to tonu o pepa fa maunga le no tango nei asa I. Ele exist onga. Se longa e pasiele lua vai tolu nei to e sui e telo tu la fono fato ama faile na faile tu langa lea tele o mea pipi o le fetaui le manuia sa fai o le o tatou o le o si fai tasi tala le o le o tatou au mai e lunga le mele langa o le o so multo ina I o lai fifi le mule malo ona o lai tau mawhai e pasia le tu la fono le e pasia I le lua vai tolu e pasia loa e vaisi langa mai lo lunga mea ia e le mfenta tu toi fifi le mu mea ia langa o ia no sau fai me lalo e fai lana su sa o le sa le mfai langa ko koe fifi le mu mea ia o ia le ngafama ikea o fai mai ai awar sau e number 1 o langa number 1 na nga ke su winga parmia o ia le walu fa alele le tala I fafo o ia o tuira epa lea na te whaatawina whanua o Samoa I fafo. Leo pure whaanga fafo. Na te leo whaanga saina po palangi po ai. So fafo a include umaya vangana. So mana I tele lan mela ua. Te luman tu foi tu pai na I foi la tamai nei alen tarnoa na ile island foi le la tuali pata. Namua. Tasi le na mea o lea foi e a fie I li mta pula. Tasi na a wharangorongo mai ainga o ali pata e ana le island lea. Tasi na mta upu. Lea la utatu langa tu pa ima maleota. Ele la chichi le tau o mta upu le utatu. Tantaluai. Le nofo fua ma mai lunga I iana. Lea la utatu kano iai. Lea la wharangorongo mai la tunu. Wharangorongo mai. If you've heard to tell I know what I'm mentioning in the mua. Yeah. Now, fa ia I lungo lau ai. Le suli o I la tau. Iai le la tau. Ile na mua. Yeah. Fa I, they table everything with me. And bawa lato te talo sia I whainga ma lolo tu lai mai nei. Ia, maua le lua vai tolu sui tu la fono. E toi la langa e lai lunga le case o le lato whanua le na mua. Mana tua foi e tau atako tu de temi e whapea tu de epa. Oi, o ko kenga nga sa ke e lunga o mea ia.
la tua ia tu le pa ia fia me wa o ia sa mean star at the time, and fia me knows very well. Le lao pena sa no le ota le sa langa mai nisi il fai pule ma se mean star le ale fast. Le ale tali te susulu tali le atinu. O ia le atoto. That's a lot of BS. Le olina, ole o mai la ole avu MNRE. Yes. Wa mai la ele fanga tele ole, ai le esele mali ole mele fai ele uri. La o mai la o le MNRE. Na pe la ia le o me al malo. Al SLG, SLC ele ai. No, all this time ele se mea pakingo el malo el salasi. No. Malo salasi. It was never. Ina ua faile fesuia inga lea o whanua whaleanga nuu ma whapea mai. Ma wai lea wanoa e ma wai tupe a inga. That was a live bait. E atu la le sao. E latu le sao le a inga. E fili le a inga po ai le latou sao. O le sao le nā. Le la latu e seini mai le tupe. So mantua tu le epa taima tato SSIG sa tele tato siningia. A whai nei la e latu le sao saini. La saini to atasi lavanga le ngole sao. E le o latu le sao saini whapea on behalf of so and so siblings. Nga latu le sao ia saini sao longa ingoa. A mai la whapea lima se lau le tupe maua le vai aso po le masina. E pule le lana whailo. Pule le sao pe mai se pauta la ma leota. E pule le sao pe e avise tupe mai si onga siblings. Pule te whitau no ai la le sao i. A mantua la e leo malama lama le sao. E lei wha malama lama ina fo I wha le lei. Once it's saying you le sao le MNRE, take over le MNRE, they've got no saying. Go here. Sao le sao nonga lea. Sao no le. Sao le nonga lea mo fanua. Ole mela le e yai nei. Ala kula le sao foi le ai sao le sai ngai 4 milion al kawol fangua. Ala kula sao fa ile wali. Le ai mo long milion ai. Ai a mai fangua. Fa kau mal sai ngale. Avelo e la ko le si milion. Avelo el sao le si milion. Ai ba le si milion e ko e fa pe foi le fa le wali e ke oficiningia la ko. Ole mela oi. O mamulu fangua la inga. Ale o forsa amalang kupi. Na pule ale le sa ia pe ku po fe ave lang kupi. Ale o ki akol ainga. Mo fe desia yertelo ainga. Mo fe desia yertelo ainga. Ona ele fa pe o se pule tu sa no na sa. E ai ta uma ia la to. O ole sa o. E ke ala ko va ai me ale ainga. Ai le o ke ala ko pule me ale ainga. O oi o ai mea le ainga. E te wa ai mea le ainga. O oi fo I whasi ngoa tangata I le mea alu e nofo ai. A whemi sa I tangata le ainga po kankalenga ngofo I whanua. O oi ke ala koe whawhile mu. O le mea nal sa oi whai. Ai le pule se sa oi whanua. A wai waku le si sao, sao le si sao, sao le si sao. E whape nal mua mea ainga. E le whape ai sao longa I pule ala ia le oi e whangua e whakau pola me te whai e le ai. O oi e te wa ai al file mua ainga. E te alua te whatonu tonu tangata lai no foi. Oi si foi tangata. E ling tangata ainga. Au tangata tautua. Tautua. A whe misa I la tangata ia. Ia oi te la tua e ol sao. Kasi alau kala au e koe misa. Au e koe whai se pā se si I. E le se mea o koke o mai whai ni pā. Ku usau ngoa le mea. Whapena ia le mea. Al mea leo whela uri. Ia awakal sao ku e sin kupenga la kiki. Ai orona ku ave umar ku. Tupa ima leota. There's a someone saying le te masani ai. O le meo le langa maa. Ai lota. O lana mata upu mua. Ia lela o tatu langa tu nei mea. E le titi la mea ia o toi malanga mai lunga. Ai o te manatu foi. O tatu tanoanga le fiafi nei. O le toi fai tuto atatala le atu nuu ato Samoa. Ma toi tilo ai lana mele o le LTRA o 2008. Le alaman tato pisatu. O le 2000 o le LTRA 08. O le fai totoa lea. E o ai whanua I fafo. O le atunu. Ai whawhetai ala o toi no whaia ma toi tau mai I le atunu. Le ala o tatu toi vane. A wale play minga tato. Nanga leo o tato vanea lana tua inga whata wina o whanua. E tanu tonu fo I ma whanua ma
Whaafonga mai le whenga le pale mia, mana loia, matangata mo. Atunu a whaima mea fia o lea ua toi whalongongo mai. Lea utatu whaamalamala minga lea tunu tupai patunu vanga muli le ya urua in tatu me esele langa tele sole mena o metumaru. O leo te ata, leo te ata, leo o tato analysinga, iana molianga se furu lena fola, o neia, o nei o au no o ese malfale tai au nei tai ngal valu, tau nu mai neia I toi quarta I le fa. E tala la fai to o te maulo e tono fale. Ai I la telefon va pe, ai fo tu la e pa leo tu te tau mai aua. Au tau tu. O le text le la fo mai e te au, mai songa. Ia, na e wha pe e whai mai lau po kala menei. E mana ia e ta mai stos tong seti whaku. Le anga kon seki la ko whai. Mai le kon seki le whai le vevesi tai pe tesa whaku. Ia o ike I ingi la ko vevesi. La ki whaku o ike ingi la ko vevesi. E whai mai le kala. La vevesi whai mai waru le kai au. O ku viri ia sai lele e fia mawala au ni mali e to fa ala me la vini e foi ala uri wa o fai mai não vai mai fia fato ese ala uri e lo fatala tu al molia ya vai lo tala fa finge o si talo fai mate ai tu ai ala le la te atai O sa o e kala pa mavinga pusu man vai alis. Pusu asa ku fa me wala ki. O le mole mo ke va. Ara ngara o fusu ko inga fai mai fa kalita si ka ko fusu ka yau. Mera lo que ai. Eu vou fazer tala no nema analyze o nema unia. We've all seen how aggressive he was. Ilana live lena fai. Ale vidi mai taile mai. Ya na voto e video su esi pale mia e fato ese ai mo ai ave tualanga ya molianga fakui. Fai sa oi lo fa finge. Talo fai mate ai tu oi pia. Ame sai fai sona o inga. Yeah. Esa e kala taika ia so en hockey taika pa inga ra ai taika me tu ka fa se ai ka ko o le ka ke fai ai ke o ku kai ai se kala o le vai mai o la o to ese ana molianga ia no Sao xin dai, saya kue melihat saya kalau ada kau kuli lumor lau. Le ai, fa kala fonga le otam, ia sono le otam. Ia, sa o lau so nonga tulepa, fa da tala fonga me ia. Ai langa ua ngonga tele tala doina. O masali mai. Ia. O fai ai lungo le pepelo. O a uma to ia o woful doina nei le mafaina fai mai ona pepelo I lungo fa tanonga ni. Like ba ai sa o ko il pepelo. Le vili mai o le avu. O loia. Le famsino. Vili mai famsino. Mai sia mau mea la o merko inga so le o pepelo kere. O fa pela ele. O te fo il ni to ina. Leota. E te lo le pepelo. O pe vota vai se tangata vanga nge vota waso mal popula. Fai amo I Esa ele o kambanga alungere lo ku fai mai e la unga roles ka nga fai mai tala lo kambanga tadi ke vai la I nga lu fai mai and Jesus said e ko ya mai lunga fai mai o isala e lu la na kusanga pungo lo o la unga ya Yesu e mangui foi lunga o isala e ya lu mar kambaro fai mai o le lu fai Ia, o leo o tatu le fato a tasin morianga le o tatu pena ma ia foi kasianga si kau faru longo ku por al mela oi le o tasin morianga le o tatu pena matuai longa la bona na e onga tapu le le fotoi o to no foi ana file mu alu avena nalantangi ele lo faru longo mai samo
lea o le mata mo salasi ta mo fanua ia anyway ali I mafanua nanga le no ta ua na nei le mo le me o ta ua le to ina o lan I ana mo le ngai nei e wala au ai o tatu o le tatu te e a foi na oni tatu matematenga ele ono fo le lei ile a foi ile presidente o le famsino fo lum so farta ua le to ina o lo so fa I tanonga le e ele tatonu na ngolai lo le lei presidente o ia le sangata o tu le paristanga na matua ai ta tu tu atu o le sate rapi I tu finga le fai mai o matua ma tela tala to ina fai to ina ale o no for to ina ma draw mai le sua fale e fa maunia ana tala la se roino e tala fe ngai ia se so no ia mo fa tu langa le ai wa le lo e to ina o mea se wa ave ma mea mo'i I langa ia theory le whaia. It's just because he wanted to draw the attention fa taliton wina tangata. No matter what he does now, be taliton bea, he will never come back into parliament as a leader. That's one thing that he should know. Le lawa avea le ina I le fionga le li pale mia masa waifa pia mai. Yeah. Wava ai le swafa lau le maliatoa, a le ai ia lava iai, o le alau fe au tu la epa. O le alau fe au I le swafa lau le maliatoa. Me tonu a le tu lau alfa whanganga sa mo o le ngana tu sau. Awa tu ufualo wisu I le swafa matai o nganga I whamaunga tolu. Le isau fe au iai. Alu o e Yesu e se a foi se swafa matai o souta ma moi na mai ia te oi. A le suafa lea o le lau le maliatoa, o nganga I whamaunga tolu, e pule ai lato, le sau fe au iai te lea ia. Well, apparently, he wrote in Blessing e cancel le suafa lau le maliatoa. So, he wanted to cancel. He initiated. Yeah, he wanted to cancel le suafa lau le maliatoa. That's how dirty, that's how pathetic you are. Le sau fe au iai le suafa lau le maliatoa. Lena fa maonia fa masnonga. Lena fa maonia fa masnonga wa fa maonia le swafa. Mafanua. Le malitoa. Mafanua, wait your moment. E foi. O lena mai ina na tusi atu ia te na tusi atu le presidente ia te ia. Lela o fai mile ai. Ua vice versa le mea. Sito fa manino. It's the other way around to la epa. It's the other way around. O ia na tusi e manao e ta ofi cancel le swafa lau le malitoa. Can you imagine? Can you imagine pe ana whapea o se plestene e a whaiato atu la epa? Yes sir, yes sir. Can you imagine pe ana whapea la o se plestene whapena? Manua cancel. Ia ale ai. Ia oi. Ai sorry. Ia mea la sa ora le upo le tu. O le langa mai ai loata. Ai loata ioi. Lango ile sa ora mele leota. Leo tatu ina de si le vainga lona fa le tatu ia lona tolu. O le fai mai o to ina ele ai se nga va. O lana su la ave ele se nga va e pa le mia ia de panmia I lona suafa. Ili fa nga ino suafa. Le la ulian marito. Le la wala tatu tanoina. Ya le la o reveal mai le si mele sa le tau na fa no i chamo. Ya le la o na le o tatu o vatu ele to na tis me. Le nga isia. A faila o to ina le na vala au e cancel le suafa. Fa to a tali muri e sa ala na le afu vaenga conversation. Ai le initiating ai le afu. Ele I fa pena no la malama le fionga le Palestino. Yeah. Le fionga Palestini. It's not an issue for pair enofo fa pair mai ia ole ele api. They can't divulge that kind of information. That's confidentiality between I suli ma tangata e ona fa masinonga ono o ia ole wa instigate manao
e tā ofi whaangaino le suafo laudi o mali atoa. Le lai ina yele tali mai le fionga le li Palestine. Se le whaupunga le wa nofu matua i whapea ua tusi mai le Palestine ia te ia. No. Na sila fia le le fionga le li Palestine tūlango o mea whapea. Le tau al me le tatu macam-macam. O le ana mafua anga na mana o ta malo e cancel. E tā ofi le ngoa. O le ana mafua. Au le winga tonu le la tala le whea tutula epa. O le ala fe au le swafa la au le mali etoa. E muta ili tata lava to ina mana o ana lauli. A lena manino ina ua fai le sa fai o le lauli o le mali etoa. La sa manino fa maumaunga. Le fo ina na fifio atu ta mali o le tumalo. Fai la tau mamoli mau ma pine fa mau. O le nganga tole mai le fionga e le ao le malo. Le lauli o le mali etoa le le swafa le. O le swafa foi le fa pe pule to tasi e nisi. E uma foi laudia so lista, lista. Se fili ele tumalo. Ele se mexe. Mata ili tata la vai ai. But then the question is, who are you? Why are you interfering? Lei sau fe au te interfere for mea le tumalo nganga I fo maunga tolu. O mela le tula mai nei, lana interfere le tau so solo ai la inisio sui o lato vai fa fine. Lesi me langa sapa manino na fionga de liparmia. Ele se ngoa la tu ainga. O le ngoa a uma fo ia so lesi. So lesi. So le fa manino de lei. Leota la so finangalo o ai lau ka ko le pepe. La o le ngofa malau le fionga de liparmia o king pelo. Alena o ndo mai ia mo fa. Ele tusi ai le fionga de Christiane. O ia na tusi ile Christiane. So no wale fai ese finangalo le ota. Ia. Telo ili tata malo wita le tala le fai mai king pelo. Ono lea. Onga o le tamatu lo le fafonga anga le fionga le lipa le mia ma le itu malo. Ona o le fionga ia polata I vao Fossi Schmidt. Sa fai ngoa ia king pola. Alea pe wano fonema fai ngoa le fionga le lipa le mia ia king pelo. Pela ngona nga le loto. The king was only presented to le fionga popolata I vao. Ai pela na te pei fa alua lo na mai fa pe o le king pelo ia le fionga lau le toa. You know, that's very wasteful. Look. E te le ale me tua to le mele mana o to ina cancel le sofa lau le mali toa. Mana tu tau tonga len tau to lau le mali toa. Ai to tau fi mai ele fonga fetalai. Nela tuli la balto ina melna. Awa e fa nga lo le melna. E to fa le nga ina I le sofa lau le mali toa. Mai lo lau le mali toa fa melanga lang paroka. Wa vai el fo le nga to ina le. Usa pe langa o le wa ai langa a fa maungia lo fo le o le fa maungia le mele sa tau ona ele kau fa nga a ko nga lau le mali to kau lo vai fai se par o le mel na le tuli mel to ina le o le mele inga ko inga le ia vai se lau le mali to mal pandia ata to vai la ye e fai mai o le taftolu ai pule au al palmia el taftolu le ia le la fa tu la tatu tala o ai ko fia le famsi usi o kapeka Oye confía que pega. O palmia. Oye la pause. O palmia. Palmia. E vai baila el kuringa la koinga el mele kurie. Ele o ta kera koinga I le au I kapeka ma menga la ta kera koinga le palmia. Palmia. E pa o palmia. Fai longa fanga lunga I les palmia le la lo. Ia na. Ia ka ko mala. O le pasa mea uma ia. Lai o le palmia. Ai langa o le palmia o le tangata lava le tō whama leu tanga. Lea lai au na whātua tuai ana whai unga whai. Mana ia no whai atu. Tātou o matai. Tātou te no nofo I lalo matoi mawhau whau. Po lea le sala au mai tono nuu ma e whai e taita le whasala. I tātou e mawhau whau a e ia le tū le lei o le tangata. Ai a whai so o lola. I no tai lolo le ina. Mo taulona avelo I le whasala.
O le paus la lau el palmia. Awai kofi anga ia kapenka. Kofi kapenka from sili. Ya o arkai me ole fia ia kapenka from sili mar palmia fa kulo. Ya albesero. Ya na. Mana la tatu le tala i tuar tatung taupu. La tatu le mele lo ile am ilan tangi. Ile anga ale fionga le li palmia. Ilona fa ngai no le sofale. Ile fa tautonga na lo tatu pa fa tautonga mo fanua. E te rua ien se rua langona a ole i tau fia mai ele fon fetalai ua umana fesota ina se fesota inga ale li a tula e panga i fon fetalai ia tula e fona temi a olo mele tau fi pe a latu e fatuto te rua loa ni vainga fau la vatulo langona nanga no tala no mo mo ta pombo a tatu te oni tilo le eye contact o le fono le o ina ta uma ia tia na fafau uma le mele na fafau uma le mele aua ne isao le ngole la o le marito le fatutonga e ave uma ilunga mata o tangata te miole il fon fitalai e tu su eva pertu sia tu lepa ele iai se temi fa ko kilo atu le pa ilunga ina o tau fi mai na zo no ali I mafanu ta ese fofo fau ile mele tula epa ele tau matea le na tulanga o le mea fau knowing at the time ia tole fofa fisi e control uma tula epa tole fofa fisi mai la tau wa leba fo ina sila fia mai lo tole fofa fisi paperwork la wai lunga o langa lau ile whātau tonga le watu le swafa lau le malietoa. So obviously wa leva na umana iai le contact le mawhai loa mai o lea la whātau to lea lai wa uma whaina iai fuafuanga la tau te tau fia. Ia, manea. Ia, lea la se lua final saying le mata upulea. O whea tonu o ta oto ai se meo no ave se whamasinonga le mea o le whangaina o le swafa o le lauria le mani. O le ua sila miola lang, le whai mai tala mori maua nisi wo o tono whatfono. O le ta oto ai le ata I le whonga whetalai umana mauta. O le ai le ata o whonga whetalai I lalo le swafa lea, le la aulia le mali toa. Under his supervision, lalo le tainga atule epa. La menga le mfainga ave se kemi o foi o palimia tu epa la me o que o so fa for semi out of the blue de ko la menga le ave se ni tamata me le ave se kemi o tu epa le ngole la o ye le ata to fa fono pe fai ole ele mfai ona ia ave se inga lango le ngo atoa nala nai loa nala na fa pupu fa pe ya lauli Aole ingo ako la wala wa umang sangi e kong yo. Ole me fol na wa kami e kuor ko inga. Le wa kami anga e kuwa vidi anga I oile. Lan menga lenga le alu e moria. Ia. Lan no alu le moria sa o ai bili fa pe. Ai kami solo e kuwa fa pe alu e. A umang auso anga I oile ile fonga fekalai lenga ai. Ka o fimbel fonga fekalai. A le fo ko fa ko ia il laule il malito il melea. Lan menga lenga le ka fia. Lan menga lenga le alu lo famsingo. Ale la ko ya fo ile famsino ile fionga le I famsin la walu yenga le o kami ku me o pe al ko nga me fo nga la ko fa kami solo ku me ale al wa nu mal ku la fo o lu mal tu la fo no fa yen men mane va mo fno tula epa o tu langa mele tu man tu ele te mi sa fe upua ia I lava ia le fionga le tula epa fa pela au del malieto ela na la foi langa tala e te fia la au del malieto no ela na tau sa o mai la au di ai yo ole la au del malieto wa ole ngo ato le na ai ta lo fa ya oi vai po fie ese po e te no foi tu le ia to oi fa fo mai no tu ai e falling mai ele lotto ile swafa but then it's only a swafa Ole mea sina e patino I le fio anga o ngangai fo maunga tolu. E le se fe au kua ia e no foi le paa e o usi fona ia I mea tutupu le lai tu malo.
Ia. Te lolo wa manino le vaenga le wa wana tatu tano le vaenga le tasilia na ana morianga tasilia na morianga ole pi ole au mai lungo ta pulea faftai lo manino fa fonga le chamo ia ona faia ne lavale ia o lauto wafo o lauto faiunga ma lauto silsila to ai se mana o isi si tom ta po luanga ilum ta pula te lo to solo ma fo e o foto ina le o to le fo se ta tawana afia to ina le me iso ta tawana ta langa o lona ta fia o fa tautonga ta ele ta fia se nga luenga le langa o pasia le temi o isi me luma levantando la to o me luma alan ma fo nga o fa pia sorry, e moni le saunanga o tula epa. Mantua, tole fofa fisi, o ia o le fonga fetalai. If he goes back, it only few by a inga luma atu ia le fionga laudi al male toa ia. If he goes back, langa ki sila fia, o lea sa whatau tole fonga fetalai I longa suafa laudi al male toa. So he is the only person that has the power e overcome mai le mana onga o tula epa. Yeah. He is too weak. Yeah. Ia la le va ia tu ia tu le pa fa positive le me. Yeah. E ngalo le walila. O advantage ia lauli al malieto. O le ngaka nga umang kau ko lauli al malieto. Ale ko kau ko lauli. Yeah. Ia wa vai lai. O la advantage ia lauli al malieto. Both sides are o lai malo lauli al malito orang kau ko mo la lauli al malito yang koi fai la ia le lauli ia vai lai ini la se me ala ko koi polipe ia me ala uri Well, in reality elei masesi o ango ia nei mea na ole to ina a mosole nei ele ni me a no you know pe on sa no la fionga la li pale mia o ia le taimile nei na le lua na priority. Develop and protect Samoa. That's all. Le la o tatou tanga iai. Le ati na ele wati na e si o tatou atunu. Ma le tau mawhainga le tau mwhai ina ia tineia whala au whasaina. That's all mele e concern ma focus e la fionga le li palemia. Ao nei lausi I swafa le swafa le a fionga le li palemia. Ale nei ai e ili tata I e tula epa. Ai, ana se me maua se me ai alona ai ho wasili. Yeah, o te manatu a ona tatu te ni hore le tatu e tele tatu mta u I te u tatu le ngā whatia I a mata upu ia wha mole mole. O le si mata upu le au mai. O le u whai mai lalo e vela na su. Ona o saunoanga fo ia le fionga le li pale mia. Ua tō fiala na whanau e no nofo I tutonu o tō whinga le malo. Ia, leo te mana tua le saunoanga fo le li pare mia le whetu se I tau whaia li ni ofu vai o tō pepelo. Ia o tala whafono. Ai a fua mai ina ua whaia tu le li pare mia, that's a pure conflict of interest. Lea, pare mia oe. Ai toi sa whairo wa tali I whewholo. I tupe le tunu. E le tau te wha ai uma I ai o lua I le tofine maluso. E le se pisi nisi le ainga e afu. E sa whai e le si lunga a tali I le si pito, sani no le si pito, a whawhine le si pito, le ama le a le si mes sani loa, taura in loa po le alava. E le se pisi nisi le lato ainga. A o lea la whai mai. A mai ni o lufina ngalo. O lea whai mai la alue avela na su. Ona ua whapeatu le fionga le li pārmia. Ua ia tofila na whanau I o tutonu o ngā ruanga. Ia si sonoi. Mawhanua. Ia atanga I tula epa. Te le I o le conflict of interest. Leona sau nola fionga le li pārmia. That is pure conflict of interest. Mua. Lona talii le sa CEO o tupe. Ai o ia le pārmia. Le yele faso soanga o tupe. Lona lua, o langa son-in-law, le CEO o le auditing and
ale malo. Lona tolo. O le sio na whawhine lea sai te tonu o le mtanga luenga tina mata maitai. Lona wha o le sio na whawhine le sa ACEO lo ia i te tonu le MNRE. MNRE, the famous MNRE, i le teimi nei ta whaiesa la si manei maumea. Malesi, lana whanau le sai New York. Yeah. Lo atali i le sai New York, ma le tora inoa, le sister o le sa abea ma Loisi. ma lo ia sili le na wha malolo e fia mei. You know, tele na wa i mea, whawhewhela na sau e whai mai le pepelo lumo le atunuu. Whawhena sau e whai mai le pepelo lumo le atunuu. Le manino. Le manino la na whanau le sa abe tu i New York. Wale o to iai se embassy ai sa rane la na whanau le tu New York. Ia pewhala le tūlanga le a mai mameo education. Ia ona tua le taimi le a yelo na son. O ye lana grandson. O lana grandson. O le tamatiti lea. Le na ola wai Amerika maona matua. O le tonga elo na tamaa o le fino tu le palontina. No foi Amerika. I don't know how long they have lived there. I tau no tamatiti Samoa after the Boxing Day. Lesi vai yaso ya January. Sau lunga skorsipi al malo Samoa. How is that possible? Ele isua tamatiti le suenga ye o I fa university mai Samoa. Ale sa wa o komeki le alu lunga le university fa skorsipi lunga al malo Samoa. Ne vai temi na mofano. I think that was in the it's either 2018, 2019 or 2020. O toinga melani. E ngalo tu ina le mai tau watu la tunu. Le mai tau watu la tunu. Ia lona lua. Lesi o langa granddaughter. Le fafine o le li le sa CEO o le auditing. Ia le tentitina. Le sa mawala na pepe a lea onga. Lena na uma ea. Lena uma e le whaia sisi ngā fo o mai whai New Zealand. Lena tasi e lua. Tu sa mato sava vali nei las whareile. Asta ona I uma sisi ngā fo a Samoa. Ai whelelei mai New Zealand. Ma le mātou la manatu. Le whapea mai e whai sisi ngā fo nei New Zealand. Ai whai lunga I au kilani mea. O lo o iai le konsula. Pare e moa ea. Wa awe le sisi ngā fo. Whai lalo Dunedin. A o le onga la nai wha a e tentiti lea. I lalo le Canterbury, le Otago University. So, whila nei tō mea. Le mai tau umala tunu. Manei, mawhanua langa na pa I eili moni la whatanoa ni la whai me utua. Ia la tau I le whaonga o la tau whanau tupe le tunu. Avea la tau whanau skorsipi. Ia le la te ta ua la le si o witness ta ua la le ua ta ua. So, o la E tau tala fole ngali inga ia. Ai se whai wa o lom tō luana I te tono o le mea iele au skorsipi no des. A o mea iele sa manino la va. I le grandson le na sau mai I Amerika. Ia ma le granddaughter le ina wa umana na whanau la na pepe. Le na mai lo abe la loi. Le sa ngulo I whatotele le atunu. Papea oi o ai whanau e mawhaina na whananau wa cancer ai ia lato whamanianga tawa o onga a oi whanau e lena maua lato pepe o mai ao sa skorsipi ai le itoi. O lea tonu ale vaenga le wharitua o li moni na whai. O nai le vaenga lea unless ni te wasui nei, but in the past say le vaenga lea o tamaiti o mai skorsipi. A tamatiti le nephew le ta ua latu ni Amerika na onga le system Amerika. O tamatiti wa nofo I Amerika mo na matua. Le finga le tu le epa ma le sana I no pea o se tonga Pela le sa ngula le tunu e le fea I o nei mea. Le na to iele fesu ia inga fa pe na to iai tamaiti na mawalulunga tongi. Ai wala a ave I fiti fa skorsipi. Ai ina wa maila tamatiti le to fa o fitonu. Te inisi o mātua
Ile ia se tatonunga au sia la to whanau ia ni maka o e whaskosipi. Ai ono o toi whisuia inga la lea lena te mwhaina toi o niso. Te lea whale tonu sei sa vivese na mai taimi. Ia, pe o le tau te tala noa i ana morianga. Ta si le vaenga o morianga leu tatu tala noa sa o iai. Ele o ese ala tatu tano mali leina o mea ia e au ni whaafonga i ele atu. Leu ta i sau whapopo i vaenga. O lo unis na la vea il mele. Tolu tau sanga le whatau sanga no atu mai Australia atu no foi o Samoa maonga. Ai saule whamtalanga le official scholarship. Ele mawhaina o mai whafota miti e passport Australia. Mawhanau i whafo, ma New Zealand. Ai oto e o ngai o. Na alu ale au si o to fine i o ile palmia. Al temi na le palmia pa ia tule. Al tala tule pan fai. Fai le teine a au le top 5. E alu a skosipi o New Zealand po Australia. Saule suenga. E lunga le top 5. Ai o ki efe mai ave fiki. Kau kwa lo ko finge ko ave lang fa Australia. La o makua i a benefit la wa Australia ka mingi. I de menga o ngai o Samoa. Me la nga lo ke fa ya ko. Al ka ni kongo nga le ko lo li mongi kongo i o le mela. Le la tala ni. Sisede. Le ai o la wo o le official palmia. No, okay. Ave o ia sa va ia ka mix kosi. Pila la wo o le official palmia. Al me ton wanan tu poi. Manaya, ke lo le uma tatu le por le uma tatu le um tau pule i tatu mai i le kasa kaponi. Kapon gas le mai le tasile me le averito le tangeto ina. Me ufsiringi tu ele palemia. Po feme o tupe o la faongaina o la tu faongaina tupe o le kaponi. E o tau yese rusil firvanga. Well, as far as I know, o le sa yele folanga le fionga le li palemia o tupe mama. Tupe mama le mo le atunu, which is this is the intention o le carbon la le ina ia maua I tupe mo le atunu mo Samoa. Ai le ia ise mea whapea na ta whalongo to whaise tua inga. Yep. E le se tua inga a langa happen. Langa ave le wali inga kupe. On kapon. Me foi nga inga fai mai le mingiskale a le fast lenga ye. Setu. Langa ola na te lo le leia. La tau le tonu I le sala sile. La tau na le aluanga ilmen. A fai ni su enga. O te lo e maua umma. Te lo e maua umma. Le foi lawa amat o vave no so mai. E au mai le mele. Ina ia tal tonu e tangata. Ele se mea na tupu ilanga. Ele tupu le mea. O mea umma le la umel toina. E nga te le ave all from singo. Na te le ave mea. Aisea. Wala na whaali ali mai mua mea. Ina ia sui le mafufau tangata. O le la alu o inga ave all from singo. So that's a threat. Yeah, that's a threat. It's a threat and a misleading. Yeah. Ai aso ele leia mea. Leila lo umala I le sala sila la uri. Manea. Lai malamba I le inga setu. O power me fa no ia setu ko le lantala len fe me o to episatu se si ile LTRA08. O le o mana se fa no ila lo tu la fono le. O pe pelo le tau pelo na. Ele sa o pe pelo E la ukamba le anga devo ngai comfort palming. Au ia sa va ia ko anga umame. Makal ko ile mele. Belan na fa tu ina. Si kau fai fo le ma matau ba ai fo I. Fai matau au tilo tua. Pe o le le ba ai ista ta ia ba ai ti. Pe ia se na tilo ia me. O ia ta la to lo me. Te tau wana fa pe na le susu ia il mafofo.
Awaka kung ngofo nge makwa uli ili me. Elfo pe fa fenga ko lo. Oya ya, lai fa wa ka ko le su. Yo. E moni sa nga leota se no ko mam fitutu nai. Fitutu nai ai mafu umanei mea. Ma to isola tofa. O ngā lai mato I manatua ia na o ia wa poto na o ia lana tilo. Ai ngā loila. Ioi, o le te mai tau, o le te sue, o le te va ili uma mea a wase le lei o Samoa. Ia. Haftai, na tau tupia. O le isi maenga leo whapea mai. La whaile te taun samania le to olua wa ele. Le tina ia tupola. Ua o atu tupola I lona whale. La tupola iei le mea lenta mawhai ia tina toe tau atu ia ia. Ne lala o mga pula alu samangia, ave se samangia o fine lea. Tasi le vaenga o lantangi ne lawe. Ia saunoia. Tula epa. O le ale me wafia tau sanga, wafia. Le la alima ono tau sanga talu na tupu le whalawe atu. Au le tua ia iwa ele. Ia matau sanga fo italu na maliu ia. La whawe whiena alwe samania. A o lena tusi a te kuola mati mai wasa. Lena o ave whaatasi la na tusi malauli. I tua inga ia na whai e limtanga duenga leo. Leo o male taimi nei le lopo whe wanga I ei na tusi ma na tau sanga. A leo whai mai na watu ia le tina. Le whapea mai a latu longa ofisa. Ai vili ati e whapea mai. Le ai ne te watangi ei o lona ofisa. Ai ele ta mai po la me la samani ai tu pola. Ele la tu pola la tele tala noa. Le tala no ma tu pola. So e na tele lo pola le mafua anga na lo tu pola. Whether e la tu pola ta watu le sao o tua inga se sele o tau faya. A lewa ese fola na awala le titilo yai. So I can't see any reason why o le aona ia sapina ia le fionga ia tu pola. Olina, ele le ia tatu tano I mea tatu whalongo iai o saunoma iai. Na latu tupola I lona whale. Na latu tupola I lona whale. E tau mawhai... Ne ai o lona ofisa. O lona ofisa I petisa. Ai sa la whiloa. Io e pio le winga na tala. O lena rua tu la te whiloa I malatala noa. E ieli mea I lana wa ai. Na latu I tau whai event e latu e tala noa tu. E mea fia tau e tu ia teia. Ia leota. Mana ia mele amai e whatato o wole le tūlanga lea e umale ia le pae ingal to ina le ia mai se budget report o le kaponi lenga lina ia le credit ia tati ela inal mena a o le tūlanga me ia le ana peia no u tau whaalia tu le amitanga na sau o to inga tongi mai lumai le lau tele o tangata le whaalonglongo ia. But it wasn't very ele se mel nan happen. It wasn't happen. Ele I happen le nga mea. But ol mela le tu pe ar ko nga me vo le. Fai ka wa nga ma le fa kwar ko inga le ole ol makai le ol ngu le. So le se ku kawai. Ala musu ye. E fa pengalan fa ngol mela ko inga le o fa ni. Sa wa ka ai mai luma I le mele ye lo tele. Le whaalongo man lau tili. And then later on, oi lo la walu vili istina. La walu vili istina fai vai malielo fingalo. Se wo wika kele. Nga lenga ngok fa penga. Ya au kele amia nga me se. Fa pena la se la ngona tulepa. Ka ke vai kwa ye le tamu fai el toina. Io tanta foi le wa mare le pensingi ala va ka fai mai ku le malang ka vale le I au mai pam esa o esa no nga leota Ia. E pe o mea umane na ta mai se fulu wa va linga ninga fo linga le ama va Ia, silia marsful. Silia marsful va ela tapini no this is just venting out ngolea very sarcasm, very anger. Ilona ita
Mai fai pupula lunga mo ingi mata. Ele fatal no nga le si oli le len fatal no i mun. Na ele fesi vi fa pe. Ola le me na ile au mai me il temi le na Waila ele talia Alkamba astui. Markali alka. Wailo foi ili ango kiri ko inga ngamia. Wailo o isi me pepelo o isi me alela wa onga mele wo ye. Ia lela o kangola ko inga mo. Ala nga sa wolfam kalanga. Ole sa wolfam talanga. Ili ango kiri ye. Langa wo foi isi me pepelo. Ia lela o kako ba isa o kwala nga o me pepelo me ye la. E foli nga mai vale e tongi ina ia o le whaingo tala nei, tongi le whaingo tala nei, ina ia make believe vai ia le au lango le fast. Ina ia liu wai ia tangata le fast. Ina ia elita tununga toi ina liu mai tangata le fast, whaatai tonu i nei ana te amaia, e mālola tau i le sipa lota leo lo lumana i nei. Wai lana tala, le se iau toi watuasi mele e whatulou atu tatou wa situ. Wai e lan tala len whai mai. Nā lana li liu tātou i e whafo. Ona ua o whanua. Ai ko kele i liu le mea ngā. Ngā li liu ongo kakao kaka. Ua whai lan tala whai mai. Ka ngaka ia ka ngaka kaka. E kere kaka i onga i saula ia le e pule o ia kongo ngai ko ke ngofoi. O le mea tonu anan tātou li liu ai. O le mea nana matoa i mimilo ai lo tō lātou ia. Whai mea o kako kaka. E le aise kako ia e oi e le aise kako mea o whai a koe sa moa. Pei whela mea le na e mai atu le pa i lau polkalame e le na whapea mai. You know, le ngā whai mai. Mai ako kupe o sa o ko ainga. Ai la lai alu e kupenga. E oi whai whakau e whakau anga New Zealand ia kakala e whakau iu. Ai lai o malo. O le mea na leina mimilo to tele. Tui le epa a whai o e whafonga mai te minei. Sa ilele. Ia e malama le mau tele e mimilo o whangua. Ngā mako mimilo le mea na. O le mea na langa o e lau vale i le tunu. Wa whai au tala o kaka o pua elo. Oi las na to le ale li wo lon mafufa. Mena fatoi. Wai le ko whaama le ukanga. Au ke poko ke le mele o le tikui. Au le mai au tikeli nga e kau whai ko whaama le ukanga. E le sini se tikeli ko whaama le ukanga. Ia wala, ala mea o. Le tuku nei, le wa ili tatai, mitai tikeli, mitai le fia o na o ia tangata mai anga waa become a prime minister. A whio iei, sa wale sa sina degree, sa watu matila. I tongi overthrown. Ia mena le tuku. E te lua tau manatu o mea o mai e tala noai tula e pa o mea ua toe pua ina mai i mea o loo ia whaia, sa ia whaia, ma o loo ia whaia pe. E te lua te tonu o mea umai ua toe tala noa ma toe au mai e toe ina, o mea umai sa ia whaia, ma o loo ia whaia. Te lua te tonu. Tula epa, I will say it this way. He's now getting the taste of his own medicine. That's exactly what he's been doing. Lea la wala ngona le loto ti ngā le loto fe ai. Lea wa sa welo accuse sa le fai ngā malo ma le fio ngā le li pale mia. Because that's exactly what it is. He doesn't trust himself. That's exactly what. Leo tu like my name.